Season ki aing mah balik gawe teh. Coba ya maturan balik. Itu sah. Oh, puting-puting. Sikat ah. Neng lagi apa, Neng? Biasa, diturunin di jalan sama cowok aku. Oh, gitu. Temenin sebentar boleh atuh, Neng? Boleh, Kenalin dulu atuh ya. Saya Rizky. Saya Neng Zahra, cantik namanya sama kayak orangnya. Mah bisa aja. Neng mau dianterin pulang aja. Udah malam atuh. Ya udah boleh, Rumahnya di mana, Neng? Di situ, deket Gang Jambu. Oh, ya udah tuh, ayo. Sampai. Gak mau masuk dulu atuh, malu atuh, Neng. Udah malam sama si bapak nanti dimarahin di cincang gerak aing teh. Enggak, rumah Neng kosong. Nginep juga nggak apa-apa. Ya udah tuh, ayo. Anjing sia kanitan. Goblok.